Sini. Nah, itu tuh. Memakiti dia omor. Kurang darah. Sampai bergurung terus. Masak kayak hidir ba yun? Udah kuat gitu. Kurang darah. Jatuh mo dalaw mo. Lagi di Soekarno ya, Di? Iya. Kayak hidir bro, pala mampesonon nih, subuhi tiga. Siapa lu si Pak Dikun? Harga mo? Pak Dikun salah juga. Halo? Jadi itu dia mo? Oh, Masih di dia. Salah juga orang lagi. Ada ada. Sumigawati ng bayaran na isang lagi. Si Purba mga jalo 500. Naik do. Oh, pinggul. Oke, kalau lucu tangkap. Sini. Nah, itu tuh. Memakiti dia omor. Kurang darah. Sampai bergurung terus. Masak kayak hidir ba yun? Udah kuat gitu. Kurang darah. Jatuh mo dalaw mo. Lagi di Soekarno ya, Di? Iya. Kayak hidir bro, pala mampesonon nih, subuhi tiga. Siapa lu si Pak Dikun? Harga mo? Pak Dikun salah juga. Halo? Jadi itu dia mo? Oh, Masih di dia. Salah juga orang lagi. Ada ada. Sumigawati ng bayaran na isang lagi. Si Purba mga jalo 500. Naik do. Oh, pinggul. Oke, kalau lucu tangkap.